Azovy marigny mangaty maro atsika nangataka tam réseau katike valentsika eto niany agnaragna anazy na afantaran'olo maro azy dia nana Patekar fa ny tegna agnaragna anazy agnaty copie dia visho anaty Patekar inga iteraka tam 1er janvier 1951 izy dia agnisan'ny mpilalao sary mihetsika indienne malaza ary managna ny maizy azy ary agnisan'ny hajaigny indrindra agny Inde ary izy dia avy amin'ny tanagna araiky antsona hoe Murud Janjira ao amin'ny faritany Maharashtra agny Inde ke fagnontaniagna mipetraka nagnino partie vidéo nazy araiky ty lasa nalaza ary nanjary buzz tam réseaux sociaux aloka malentsika question zegny dia efa nambariko te izy dia agnisan'ny mpilalao film ary mampiavaka azy amin'ny rôle anazy dia amin'ny resaka fiteny mafonja ary arahany comédie donc managna filo be inga io ary tsy vitan'zegny ka fahaizany milalao amin'ny resaka film misy le gang criminel miafigny igny ary nga matetika agnisan'ny sefosefo amin'igny ary na milalao rôle policier mbola kapoaka anazy ka bon efa nanomboko nagnano film inana Patekar tam 1970 fa mbola agnisan'ny mpandre anjara fô izy tamizay fa tam 1978 izy nagnaboaka film anazy voalohany zay mitondra titre hoe Gaman tam 1989 izy nagnaboaka film Parenda teo ngiafy nanomboko nalaza tam faritry indien jiaby rôle anazy tamizegny sefony jiolahy masiaka tam 1994 izy nagnaboaka film Krantivir nipoka sady nalaza be ity film ty nanomboko te inga lasa superstar aminjay ary rôle anazy tamizegny lela masiaka mahery fô miady amin'ny tsirariny ary nanomboko te maro film anazy mpilalao rôle police hentitra sy rôle jiolahy masiaka maro samihafa fa tam 2007 aminjay misy film araiky naboakany ary amin'ny film ty no misy le vidéo malaza be amin'ny réseaux sociaux io izay mitondra titre hoe Welcome ity aminjay agnisan'ny film anazy araiky mampimoe indrindra ary miaraka amin'ny acteur comédien maro koa izy amity fa na de zegny amin'ny film indien azy tsy alany hirahira tsy alany trikazy araiky maherigny ary tsy alany le miralentirigny bon partie misy vidéo izy mitagna vera mitokiky ty aminjay entre 24 à 26 minutes amboalohany film io maro zavatra mampitokika agnatin'ny film ty fa extrait araiky ty no nisafidin'olo ary nanagna sens nalaza nampiasain'olo tam réseaux sociaux rehefa mi-exprimer le zavatra mampitokika amin'ny farany rango tam 2007 jusqu'à amitsika amizao fotoagna tsy haiko ny antony nampalaza azy io fa misy koragna fô nataonjare tao nampitokiky be zay de zay après film ty aminjay izy agnisan'ny mpilalao sary mihetsika indienne vitsivitsy zay nahazo loka sy fankasitrahagna ambony zay antsona hoe Filmfare Awards izay mitovy lanja amin'ny loka Oscars agny États-Unis karaha le azony Rambo ery Van Damme ery Spiderman regny nazahoany izy noho nino noho n'izy mpilalao tsara indrindra panampy tsara indrindra ary olon-dratsy tsara indrindra agnaty film fô edy zegny edy karaha iry radio regny izy ka taty Madagasikara ary marana antsika azy tam 2013 fanjakagna indienne mihitsy no nitsangagna nandeha nagnamia mariboninahitra azy zay antsona hoe Padma Shri izy io dia mariboninahitra ambony indrindra omeny fanjakagna olom-pirenena izay manao asa miavaka amin'ny kanto sy sary mihetsika karakaraha le namiany ministre ny seraseratsela teto Madagasikara igny ary tsy akadiniko tam 1991 izy niditra tam tafika indienne ary nandritra izy niofigna miaramila nanagna inspiration ary nagnaboaka film araiky antsona hoe Prahar comme commando izy io ary tapray izy nagnaboaky film io satria film io tsara malaza izy nakatra grade lasa capitaine izy amin'ny tafika indienne ary tam 1999 izy agnisan'ny niatrika tam guerre des Kagril indien contre Pakistan ary Inde no nandresy tamizay ary amizao fotoagna zao lieutenant colonel no gradinazy amin'ny tafika indienne conclusion olon-tsotra tia magnampolo sady tia tanindrazagna mpilalao sary mihetsika sady olom-panjakagna ingianana Patekar recherche amin'ny YouTube agnaragna zegny fa hitanao film sy raha momba azy jiaby tapitry raha mbola misy olo tianao andeza ventsika eto amin'ny page ataova amin'ny commentaire ao ary raha mahaliagna anao itoy zany vidéo tsara karaha ty azadigna mipartage vidéo ty miabonné sy misuivre page-ntsika SOCRA Olokanto misaotra to